ole clear tu te chibai tak ole when he zone samthum thole ni ania he tu na kan om na mun hi kaladan multi model kong long tlaya tanga kilometer som ni le pariat borvel ania chatuan lei min an ti mai mun ania he tilai hi fur alo thlen hian lei hi ta saklam tang hian aron tol tha kum tin thina tilai hian motor te po tilai hian amin han fo ade tianga hol jingten har satnan to na mun ania weina hian long tlai dc le pwd lam ho tu ten an ena an tia malak tur nge ni ang tia kha an en fela nakina an mani te po kom na te kan nei tura ngai la sange kong hi hey nakum sang ni som ni pasaria hian hon mai tum ani le ngala tunang din hunai chuan hon ngamani ron lowa siam dal fe ani lo chuanin lai hi fura lo thlenga mang an thak khop hian lei hi aron tol thathina chuan chatuan lei min ti kha ni renga heti lai hi tuna hi chuan Myanmar lama bungrua thor luna kong pui mo tak mai atanan lamang zela yan kong chalo chung hian ner thei kan te po hi tam em thina ni ta tang hian te hian aron min thathina lei hlang ron luang thla thum thima hi furla hi chuan ro tui te tama lei ron luang thla thum thima hi tamani chuwang chuan tilai henga hian kong pui mo tak me hian aking thina lir thei tang anam fo bokani ole hey tuna hian chatuan lei minan ti na muna khan kan oma chuan hey pwd lam ho tu te wenia dc ina asom na ngai pui menan ron pela anni atang hian malak zer an tum dan te kan ngai tha thei tura kanin ngaya kun thatak mai kan neya alomom hle maya chuan puri cha ta ani hi sdo multi model project division hemi kong pui an kol tu ber te department a hian sdo na chel mek ani puri cha chibaile hemi kong kan mang an zia te abik takin long tlai khopui alir thei tele hemi kal tlanga sum don na kalpui mek a hian hetilai chatuan leimin kan ti na hmun a hi lir thei jin vei vak te na har satnan to fo na ni ta ni chuan hei tu na hian hmuna min han en saka hetilai hi angtin nge ni ma lak chho in tum dan a department angin tilai a kharhiat kan chak deuh hleka khongai nin seidon em yang ole lo oi lom thuing kan soi ve lok anga kan bul kan tran lok anga ne voina hei kan ddma kan chairman kan dc ni bok khowin concern department tenen tin kan mj kan press lam tenen helai mun department poina thei top kan lo chhuat thin na le kan lu ti hai ve tu tak helai a hmuna te an tloa thilom zia te en ho na hun kan nei hi lo bom ka tia department ang pon lom thu kan soi ma sanga ni helai chatuan leimin kan ti ruan khum bridge bul hi cheni changjong chuan hemi multi model konga hian 31.95 kan ti ni ta chu helai chatuan leimin hi ache a ming hi pu zo khopa kan hret angin ruwa sur piang hian road block le hemi chirtol landslide kan ti hi om thina chu tuna hian department chuan theng tokin contractor en call tu tur contractor big om hri lo wang hian ti hian kan en call hria tuna kan ti thei bera hi chuan na kan ho tu te
office pui lama tangte kan han ron puin alai kong hi chu am pin changa motor zin ve wak te ta na han hon saka khatenga leimin han clear kha kan ti thei chu ni deuh bermaya amaro chu ma chhop kan neya ta hian department le a sarkarang puin tuna hian PBMC contract kan ti hi tender me kan neya chungte chu tender process akal chhome ka bit te po hon chho ni to tuna tanga rei lo te a hian contractor te po kan hriat thei kan be seya amaro chu kan hriat angin helai kong hi highway nia Ministry of Road Transport and Highways noya kan nia wangin eng bit kan hon ti te le approval zong hi ministry na approve zelanga i wang hian engma chung chu ministry a thang lenga chu mi zo te chuan alai kong enkol tu contractor thatak khi kan nei kan be sei ne ti them le hei voina eng lai kong pui tun fur kan ha chon mek le kan lam ha chon tura helai kan om lam re hi chatuan leimin ti thin kha ania ta chuan helai chatuan leimin kan ti mu nei hi tun jun tha apo han voi sari lai mai i ti fai alo nia ten fai alo nia chutiang chon helai hi tuna zorin pui kan han ti mun kalkong ani atin tingtlang khutam tak ala omboka hemi pialama hian kong amin sina abik takin a department multimodal department PWD an ha le mai chu chu vein ne hian eng tianga han malak tur nge ni ang ti te eng tiangin nge July tha te fur pui lo thing se August te akong omdan te po han en fia tha kan tia tiang chon vein ne hian PWD multimodal te chuan MJA lamte DIPRO te chuan DC officials te le a concern te nen boinia hian helai hmuna hi kan han en fia tun din muna hi chuan thil han ti via wa hi har sainarin oma kan han en china ti chuan leite ado thengem tin kalvat te po siama GMT te kan han thira ma se chung ang chu tun din muna chuan amun ma te han enin alarem chi alowa tin thil ti chi poni lo mai thei boka chulai chuan tun din huna hian for kan ma chon tura a department ten thei to pin tun than hi thuma chu tran te po han la le mai se ti te kan thu to ne deu chu ania chuti rol chon helai KMTTP kong a hi maintenance na akal dona chu to na hian contractor te anan thlang felanga than hi vel huwa hi chon henglai kong poi hi thatakin i min siam sak kan be se ya chutiang chuan boinian helai hun ma hi har san na zualte alo thlen pal thei takin ti te enin kan che ho ani boini local khom te zawai chung alom thu kan soye kolome